neza murabona ko ahangaha tugiye muri salon tubane ku munsi wacu wose ntimudutenguhe tubereke salon nziza muraje murebe ahangaha nari soje gusokoza ariko muraje murebe imbere ukuntu naje nsa nawe umenye neza ko ugeze aha hantu na gahunda zigomba guhita zihinduka. Reba ahangaha narije kudefiriza ariko nteye plant ubwo hari kudefiriza nyine imisatsi y'imbere gusa. So ubwo rero ni kuriya birangiye nasaga hariya kuriya byatangiye nyine natangiye kudefiriza nari meze icyo nababwira nuko salon nayindi umukwaferi nawundi rero ngira defo yo kugira amasalo menshi njyamo ariko nkagira umwe badomina bose uyu nguyu ubundi niwe wanje. So guys tubane kushinda unakimbia tunakukosaka wewe. Sehemu naenda ni kubaki hapo kabisa. Najua wale watu wote nilikuwa nafuatia walishachukia. Wamechukia? Nyine kubera uma wimsha. Alafu wakongole unadhani mnakuwa mmewaloga watu, naenda sehemu mtu anakufuata. Atuwaloge. Ujie Nyamirambo na za Jansi. Tunafanya service nzuri sana. Guys, muraje murebe kuntu bagiye kunkola. Bigiye kuba fresheri nangaye. Fresheri nayo. Tego na jama mwazamuzanye. Jama iko Kiporoso. Sehemu gani? Mtu anatoka Kimirongo anaenda Kiporoso? Kama unaingia sehemu za kabla hapo. Pia etage. Chanyifite saro nabwiye Jackson ngo aze aranga teguzi ko nza kukubona naye kwijyana. Aisho. Ari kwemera. Nasi uko byaseri warayigiraga. Jumurira nagira ngo nizanjuka. Yayigiraga. Jackson arabijile. Jile uramuze. Jile Nyamweru. Kiloso. Kilosho. Shaumba. Mambo ya saluni ni bala. Ni bala kivipi? Nyeo sio watu wazuri. Urareba kuntu Jackson ari rafiki yangu.